Salvi. We are few seconds from the launch now. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, plus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus 10 seconds. Today is a historic day for South Asia, a day without precedents. 2 years ago, India made a promise to extend the advanced space technology for the cause of growth and prosperity of our brothers and sisters in South Asia. The successful launch of the South Asia satellite marks the fulfillment of that. नेपाळ, बांगलादेश, भूतान, श्रीलंका, मालदीव्स ह्या देशांनी ह्या प्रोजेक्टान वांटो घेतला आणि भारतान तांचे खातीर ह्या सॅटेलायटाचे फ्री लॉन्चिंग केला. 2230 किलोचो हो सॅटेलायट तयार करपा खातीर 450 कोटी खर्च केला. सुमार 3 वर्सांनी तो तयार जालो. कम्युनिकेशन ह्या सॅटेलायटाचे खाशेलेपण. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.